nguhaye ikaze nawe mu munota w'amakuru. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Migeprof yatanze umucyo ku nkwano itaritaye mu itegeko rishya. Ibi ni bimwe mu birebana n'inkwano isabwa abagabo, nyamara mu kugabanya mu gihe habaye gutandukana, umushinga w'iryo tegeko ukaba utagaragaza ko iyi nkwano nayo izajya irebwaho. Minisitiri Dr Uwamariya Valentine ubwo yavuze ko iki kibazo cy'inkwano gikomeye, ariko ashimangira ko nk'umunyepolitike yumva bikwiye ko ibyo umugabo yaba yaratakaje mu kubaka urugo byose bikwiye ko nabyo byarebwaho mu gihe cyo kubagabanya ngo batandukane. Mu yandi makuru, hari umusore w'imyaka 24 wo mu murenge wa Muyira ho mu karere ka Nyanza bivugwa ko yapfiriye mu maboko ya RIB sitasiyo ya Busasamana, aho yari yatawe muri yombi azira kwasa inkwi mu ishyamba rya leta nk'uko abaturage babivuga. Gusa bagasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rw'uyu musore. Kanda subscribe niba utarayikanda tujye tubana buri munsi.